E agora, participar conosco na oração de Hogueira Santo, dia diferença, em preparação para o Templo de Salomão, na Brasil. Vea estos rostros. Tienen un brillo especial, no fingido. Es el brillo del Espíritu Santo. Cuando alguien no tiene el Espíritu de Dios, en su rostro se nota tristeza, frustración, desilusión y desesperación. El que sirve al Altísimo vive una vida abundante en todos los sentidos. Económico. Actualmente nuestra vida es muy bendecida, ya no tenemos esa vida económica limitada, podemos comer lo que queremos comer, podemos salir a donde queremos salir, podemos pasear con nuestros familiares. Familiar. Y yo me recuerdo que yo le dije a Dios, Dios, aquí está, te pongo mi familia en tus manos. Y en ese año empezaron todos mis hijos a ir a la iglesia. Sentimental. Ya mi matrimonio es estable, nosotros estamos felices, nos comunicamos, ya tengo otra niña también y somos una familia muy feliz y bendecida, gracias a Dios. Salud. Por medio de la fe yo fui sanada por completo, hoy ya no dependo de ningún tratamiento, de ninguna pastilla, soy completamente libre y gracias a Dios la enfermedad quedó en el pasado. Y espiritual. Le decía, Señor, yo lo que quiero es estar siempre contigo, pues, que tú nunca me faltes y que yo pueda tener esa fuerza para poder seguir adelante. Y fue cuando yo tuve mi respuesta de parte de Dios y recibí el Espíritu Santo. Allí fue cuando mi mente completamente fue cambiada, transformada. O sea, esos pensamientos que yo tenía de matar, de consumir, de amanecer en la calle, de hacer esas cosas erradas, se perdió ese mismo momento. Yo empecé a pensar que ya yo tenía valor, que yo podía salir adelante. Pero quien no sirve al Altísimo sobrevive bajo el yugo del maligno, con miseria, bancarrota, destrucción familiar, fracaso en todo lo que hace y toca. Solo los que buscan el Espíritu Santo tienen derecho a tener una vida diferente, porque el propio Dios lo prometió. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Por eso tome una actitud de fe y busque esa vida diferente, prometida por el Creador. Hoguera Santa de la Diferencia, en el Templo de Salomón. Feliz a noite, pueblo de Deus, bendição com o poder do Espírito Santo e a noite por do nabo força. Nós está aqui para nós por realizar nós oração e oração de justo, né? Preparação para o grande dia, e dia de diferença, riba e altar. Caminda e lugar e está é lugar de transformação, é lugar com o vida não a mira câmbio e diferença. Para sobra, nós acaba de uac e cara não, de rende não, com a cambia completamente. A bira na bira servidor não de Deus. Pero, que não está servir Deus, não tinha cara assim de felicidade. Para sobra, a vida não tá bom, nem de vida espiritual, de subida personal, profissional, família, nada tá bom. Pero Deus, ela hace uma promessa, ela prime em ti, hacia diferença na vida de que tá servir e. Uma diferença de vida para que tá servir e de que não tá servir. Pero a palavra de Deus está mostrando-nos na book de Mateus, capítulo 6, versículo 24, assina: Ninguém rende não por servir dos chão. Ninguém rende não por servir dos chão.
Passobra of e lo odiar es um e estimar e outro, of e lo tá leal na es um e despreciar e outro. Você não pode servir Deus e riqueza. Aqui não Deus, Cristo Jesus da papia claro, que cada gente que quer buscar de Deus é mestre tomar a decisão. Quem é que vai servir? Deus of a riqueza. Deus of outro chão. Quanto chão botem em bebida? Quanto rende botar servir? Tem roupa rende que não está servir Deus totalmente. Não está pensa e não está vista que está servir Deus. Pero todo dia, ora não está para pensa, não está mira, que não está servir outro. Tem gente que está servir seu mês, tem gente que está servir outro. Servir é caçar, servir é yunã, servir é dono de trabalho. Pero na hora que o mestre servir Deus, ele não está servindo de uma maneira correta e precisa. Pensei Cristo Jesus é a papia com o povo. Quanto chão você tem? Quanto chão não você tem? Você mestre servir chão só. Para sobra, se abo ou qualquer outro rende tem 2 chão em subida, 2 chão, e queda confundir e a cabeça gente dúvida. Agora nós estamos mostrando testemunho não de rende não, que ora não toma a decisão de servir Deus só com a vida. Deus arrasa a diferença de na vida. Para sobra Deus tem um cuidado diferente. Deus está dando uma vida diferente. Roupa rende a chega na altar, na piga de Cristo Jesus, com a vida completamente descontrolada, desordenada, até com o pensamento não de matar sua culpa, pero riba e altar, com sinceridade, com sacrifício, Deus cambia totalmente o pensamento não e arrasa uma transformação total. Ora, não a poner na vida representar de um sacrifício, riba e altar. E assim nós está viva. Nós está assim na campanha de Israel aqui, para sobra nós quer a diferença que Cristo Jesus apresentia aqui. Quantos chão botinho de embobida? Quem bota serve de verdade? Deus of o mundo, Deus of a riqueza, Deus of coisa material, Deus of bom mês. Põe atenção de testemunho aqui, quando ora a pessoa toma a decisão de servir Deus, que Deus arrase de sua vida. Hallo, mijn naam is Delcy Huben. Voordat ik kwam naar de UKGR, ik was een persoon die was helemaal leeg. Ik had geen vrede. Niks vervult mijn leven. Alles was voor mij niks. En zo kwam ik naar de kerk, zo depressief, zelfmoordplegingen. En daar begon mijn leven helemaal vernietigd, want ik heb leren kennen een vriendin. En zij heeft mij van alles geleerd. Die was totaal echt van de duisternis, dus van dingen niet van God. En ik begon naar de discotheken te gaan. Van alles dingen die ik heb niet geleerd van mijn ouders. En toen, mijn ouders waren ook gescheiden. En daar wordt erg. Mijn leven was totaal vernietigd. En mijn relaties, ik had ook niet een goede relaties, geen vrienden. En toen kwam ik naar de UKGR, helemaal vernietigd. En door mijn moeder was aan het strijden dat ik
stoppen met dat leven die ik had, met dat vriendin. Want die vriendin die praktiseert ook voodoo. En ze was aan mij aan leren dat soort dingen. Mijn moeder was al in de kerk. Want mijn moeder is bijna meer dan 20 jaar in de kerk. En mijn moeder was aan het strijden, ook niet alleen voor mij, ook voor mijn zus. En ja, ik was helemaal leeg. Toen heb ik leren kennen mijn man. En ja, wij zijn getrouwd. En toch had ik geen leven, geen vrede. Want onze relatie was koud. Mijn man was ook ziek. En toen ik zeg tegen mijn moeder, is net zoals ik had dorst van de Heer Jezus. En ik zeg tegen mijn moeder, mam, breng mij alsjeblieft naar jouw kerk. En toen mijn moeder zegt, ja, wil je echt naar de kerk? Ik zeg, ja, ik wil naar de kerk. Want ik heb God nodig in mijn leven. Ik heb geen vrede. Ik ben getrouwd en ik heb geen blijdschap in mijn binnenste. En ik had alleen maar zin om echt de dood te gaan. En toen, ja, ik kwam naar de kerk zo door mijn ouders, mijn moeder. En ik begon komen naar de kerk en luisteren naar de prediken. En ik ging naar huis, maar toch praktiseer ik niet wat ik luister in de prediken. Dus ik deed alles op mijn manieren. En niet op wat ik was aan leren hier in de kerk. En toch vroeg ik aan God, waarom, als ik ga u zoeken, God, waarom blijf ik nog steeds met deze problemen? En ik heb geofferd wat ik had. En dat deed me pijn. En ik heb het gedaan en ik heb gezegd tegen God, ik weet niet wat is campagne, maar ik leg hier de leven van mijn man. Ik wil deze leven niet meer en ik wil ook, ik wil je leren kennen, ik wil u leren kennen, God. En toen heb ik geofferd en ik blijf strijden en ik ging naar de kerk. En ik begon praktiseren wat ik leer in de kerk. Maar toch was nog niet compleet. Mijn man werd genezen, want hij is genezen. En oké, ik zeg, nou heb ik gezien uw kracht, God. Nu wil ik strijden voor de geestelijke leven van mijn man. Want ik wil andere man. Ik wil niet mijn relatie zo, niet zoals omdat wij zijn getrouwd en dan moeten we zo blijven. Nee, ik wil echt een andere huwelijk die ik wou dromen. Want ik had vroeger heel erg slechte relaties. Dus ik wou met mijn huwelijk een verschil van mijn ouders ook. Ik wil mijn gezin verschil van de gezin van mijn ouders. Ik wil niet gescheiden ook. Dus ja, ik heb ook nog een campagne gedaan voor de geestelijk leven van mijn man. En God heeft mijn antwoorden nog een keer. En mijn man, vandaag de dag, hij is gelovig. Hij gelooft in de Heer Jezus en hij komt met blijdschap naar de kerk. En toen, ik was toch leeg van binnen. Ik had niet, ik weet niet, ik was helemaal leeg. Ik mis iets, maar ik wist niet wat. En toen begon ik strijden en bidden en 's nachts ook opgestaan. En vasten, van alles gedaan, dat God gaf mij een antwoord. Wat was in mijn binnenste, die was niet goed. Want ik was nog steeds geen blije vrouw. En toen heb ik ook een campagne gedaan voor mijn geestelijke leven. Voor mijzelf. En beetje bij beetje, God heeft mij van alles geleerd. Van alles. God heeft mij geleerd wie was hij en hoe hij werkt. En dat we hebben, net zoals vorige week geluisterd in de prediken, vorige week zondag, dat God werkt stap voor stap. En dat heeft God gedaan in mijn leven. En mijn grootste
wat ik was aan messen, mijn grootste stap voor mij was de Heilige Geest. En ik heb geleerd, God, vandaag de dag voel me helemaal 100% één, dat de Heer Jezus is overal met mij. Ik ben vervuld met de Heilige Geest. En ik ben blij. Ik voel me echt niet meer eenzaam. Ik heb geen depressies, geen zelfmoordplegingen. Dat heb ik niet meer. En ik leer aan mijn kinderen met blijdschap en alles. Ik kan niet uitleggen wat is dit mooie, dit ervaringen. Vandaag de dag heb ik een gezegende huwelijk. Mijn kinderen zijn ook, iedereen heeft fouten, maar ze zijn echt lieve kinderen. Die komen ze ook met blijdschap naar de kerk. En zo heb ik mijn bedrijf. Ik heb 2 bedrijven. En mijn huwelijk is totaal gezegend. Mijn man is niet alleen mijn man, is ook een vriend. En we doen alle soort leuke dingen. En met de pandemie, voor ons was geen problemen voor niks. Alles ging gewoon door, want we blijven gewoon vasthouden aan de Heer Jezus. Da momento de oração, bang papia com Deus. Senhor, meu Deus e Tata, meu verdadeiro Deus, em nome de nosso Cristo Jesus, nós temos o único chão, é Deus Criador de céu e terra, é Deus que a transformar roupa rende, roupa vida não, me Tata, que a chega na altar, meu Senhor, destruir, sem paz, sem sentido, me Tata. Repreende-me, Senhor, que a família destruir, pensamento não de morto, e na aiega ser caboclo fé, na metade aiega ser caboclo é disposição para atender-bo, e na raça maneira, Senhor, abissa não, para na raça, e na hora por dar testemunho, Senhor. E assim nós também buscar riba e altar. É diferença, Senhor. É diferença que solamente a boa por dar-nos. E assim em vida dias não que tá querendo em boa, que tá servindo, que tá escutando, meu Senhor. Nós está unido em nossa oração, mi Tata, junto com o justo não. Es não que tá querendo, es não, mi Tata, que tá vai buscar a diferença. Es não que tá cansado de viver uma vida de fracasso sentimental, família, fracasso de saúde, fracasso espiritual, fracasso financeiro. Ah, mi Senhora, abre o céu à noite para escutar-nos, mi Senhor, entender o que cada pessoa tem de papia, Senhor, é mais ter câmbio no manhã, hora aqui, Senhor, escute a nossa oração e drama, bo poder, encorajar bo pueblo, encorajar es não que tá em oração junto com nós, para sobrar não tá querer, pero hope não tem falta de coragem, pero mi Tata, tá a boca tá obrar, que tá trarrada em vida, mi Senhor, cada nome que
tá aqui de e-book de justo não fortalecer não es nanco tá de campanha de Israel e es nanco ainda não tá, Senhor, toque na vida, toca no coração para não me tata espertar de sonho de morto que etabibá se ropianha ainda de igreja, Senhor, espierta o pueblo, espierta e persona ei pa sobra nós tem prueba que o Senhor solamente abota Deus, é Deus de Abraão, de Isaac, de Jacob, tá com nós agora aqui, e assim nós daquele, ora e petição chega em templo de Salomão, ora bo pueblo dia domingo, agora sube riba e altar com fé, Senhor, por trecer contesta e é diferença. Assim me tá pedindo, em nome de Tata e o Espírito Santo. Amém e amém. Danke Deus. La plenitud de esta tierra y los que habitan en ella son del Rey. Fue Él quien creó los cielos, creó los ríos y los mares, sí, el Rey. ¿Quién tendrá la honra de subir con Él? ¿Y quién conocerá su morada? Los que deciden renunciar y a su corazón guardar serán la generación que cara a cara lo verá. Ábranse los portales, el Rey de Gloria viene ahí. No merecía tenerlo, pero Él halló gracia en mí. Por eso quiero adorar y declarar que Él es Señor. Por sobre todo Él es Rey y digno de adoración. Ábranse los portales. Danke Deus, nós não tá digno e nós não tá merecedor de absolutamente nada, pero Deus com sua grande misericórdia e para cumprir sua palavra está dando sua graça e está dando a promessa de dia. E a promessa está em diferença. Pensei, se o nosso querer, se o nosso raça, maneira Deus está bisa, nós arranha diferença de nós vida. Amém? Se bota bisa, pastor, me tá claro para buscar a diferença. Dia domingo agora, dia 12 de dezembro, nós também participar de Santa Cena de Diferença. Nós lo subir riba e altar e poner riba e altar nossa vida representar em sacrifício ei. E nós temos seguro que Deus também assim lo que Ele permitido em sua palavra. Nossa igreja está na adresse Caia Indústria Pariba, número 32. Portanto, ainda não está em campanha. E bota querer que o que está para escrever a verdade. Então, é altar está guardado. Amém? Feliz a noite. Amanhã nós temos dia a mais de nosso clamor de diferença. Clamor de justo não. Fuerte y poderoso es Dios de los ejércitos y Rey. Ora Templo de Salomão tabata na Israel pa quase 400 anos e tabata prenda de corona na Jerusalém e é centro de adoração na Senhor. Quase metade de escritura nang den Testamento Pieu tabata durante tempo que o Templo de Salomão tabata riba pia ainda. É hecho de compreender a edificação de sua história e desenho por agregar a referência de rende da Todo-Poderoso. Kiko ta edificação do Templo de Salomão?
Salomão arriba a Assembleia de Israel na oração, notando que a construção do templo estava a representar o cumprimento da promessa de Deus na David, e dedicando o templo como lugar de oração e reconciliação para o povo de Israel. E para estrangeiro que vive na Israel, tem encontro verdadeiro com Deus de Israel. O que o templo de Salomão está representando? A presença de Deus no templo aqui está unir ser humano com o divino e permitir o ser humano de interactuar com Deus por meio de adoração. Também ele acende a fé no povo de Deus, criando consciência de submissão, respeito para o que está santo e temor do Senhor. Awe, o templo de Salomão está inspirado em mesmo propósito na coesão anterior. Despierta a fé do povo em Deus vivo. Na julho de 2010, a obra grande a começar. 4 anos depois, na 2014, a ideia é virar uma realidade. Depois de sua inauguração, milhões de gente no mundo aguardam bombini, não aguardam livrar de não aflição. E não assim que por meio de fé nós podemos alcançar resultados extraordinários. E está no lugar aqui, caminho da hope a testificar o poder de Deus, nós lo temos nos seguinte campanha de Israel. Aqui você tem a oportunidade de mandar uma petição de oração no mesmo lugar, para sobra para escrever. Agora, meu ovo lo tá abrir e minha orelha atento na oração assim tem lugar aqui. Pastor e obispo no mundo lo hasi oração no lugar aqui e determina a transformação de vida. A campanha de Israel no templo de Salomão. É oportunidade para vir a própria bendição.